Andreas YouTube, og lige en hurtig, skal jeg sige, hvad den her video kommer til at handle om. Den kommer til at handle om, guys, Tabasco. Tabasco. Så hver gang jeg griner, jeg ved godt, der står trying to laugh og smile, men det er ikke noget med at smile, det er bare fordi, de er rigtig sjove. Jeg tror, jeg kommer til at lave nogle dank memes, men det er op til jer. Okay. Så lige like videoen, det tager ingen, det er så hurtigt, og subscribe. Og så vil jeg bare sige, håber I nød videoen, og lad os begynde. Sådan der. Mest varmt. Okay, kom. Duke, do you want the ball? Jump in. Daisy. Shit. Hi. Oh, what the fuck? Oh, God. You got this, Travis. Make him wait for it. Boom. What? Nej. Fuck, jeg skal lige have min løsning ud og sådan der. Fuck! 2 sekunder. 2 sekunder. Gør det lige. Nej, fuck det. Okay. Okay, lige meget med løsning. Men it's Tabasco time. Fuck, jeg er så dårlig til stærk mad. Og jeg er så høj i munden. Fuck. Okay, lad os se videre. Oh, damn. Holy shit. Oh! Det er ikke sådan noget. Hey, get out of here. This is my house. Did you do this, you son of a bitch? What the fuck? Den her sang var blæret. Okay. Fuck. Jeg hader Tabasco. Men det er for jer. Oh, fuck. Damn, bro. Åh, det havde jeg også gjort. Den der kat er bare sådan, what the fuck? Oh, fuck. Jeg tror, jeg skal gøre det sådan, så I kan se på nede i munden. Det er ikke slemt mere. Jo, det er. Okay. Damn, Donald. Damn, Donald. Back at it again with the white bag. Oh, no. And I'm in the valley. Ihr schnauzt sich seit Ewigkeiten bei mir durch und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen Durst! Damn, SpongeBob. Girlfriend. The girl flowers. Bitches love flowers. Oh, Sally, bitches love flowers. Sleep. It's summertime. Oh, she called me. Mary, is that a police? I'm calling the weed. Ooh, 420, what you smoking? Everybody's working for it's Friday. Yeah, that's just that I'm doing. Not even worried about it. Oh my god, that Jesus goes to heaven. I thought you were wrong. Woo! Fantastic.
individual performances here in the first half, including those two. Stop it. Get some help. Me in school. No, fuck. Life versus me. Nej, Mille versus life. Fuck mig. Jeg siger bare lige, at I kan godt se, nu er den her til før, var den altså herop til eller sådan noget. The heck with diabetes. I'm having chocolate cake and drinking beer and having chocolate cake. Just like you want some of this bitch. Want some of this bitch. Alright, okay. My life. Oh. What about that? What? No. Yeah! That was legitness. Yeah, it was, huh? Hey, I never asked you. Yeah. You like guacamole? What the fuck? After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. What the fuck? Jeg kan godt se, han så svart. Okay, da. Shit, overreaction, man. Okay. Men det er mere tilbage til mig. Fuck, jeg er god til det her. Det er helt vildt. Jeg må komme og spille på min hånd. Gæt det der. Og det er jeg ikke spille på. For nej. Ham der, han får bare piskud lige i ansigtet, det kan jeg bare mærke. Han var bare lige i ansigtet lige der. What the fuck? Jeg slet ikke alt det, der gjorde det. Altså, jeg laver det. Det her er bra. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. I like you, love you. Scar, brother, help me. Long live the king. ¿Cómo se ríen las brujas, Moisés? Lol, what? That's me. Just to be yourself and not care what other people think of you or how you look. Move, bitch. What did I say? I'm done with it. What the fuck? Richard! What the fuck is going on in this? Nej, jeg er ikke skåne. Baby, lock the door and turn the lights down low. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I. What the fuck? Jeg gjorde sådan
What's up? That's because it's hot. God damn! Take a break. You've been on that game all day. Give me that right now. Give it. You're not playing that no more. Give it back. So beautiful. Thank you. Go. I do private security, industrial intel, then program. Ui, ui. That sort of thing. It's a grind. I'm back. Limón key truth. Para español, marca y patatas. Wow, så. Unknown throughout the world. Okay, men det var den her Try Not To Laugh Tabasco Challenge ting. Vi ved hvorfor det var, jeg stod sådan lidt nogle gange for. Det er fordi jeg står sådan lidt højt op med mit kamera, så jeg bare stod på den. Jeg stod på sådan en stor, sådan der kan gynge. Ikke? Sådan en vipperstol her. Så, men jeg vil bare sige tusind mange tak, fordi I så med. Like og subscribe, hvis I vil. Det må I selv bestemme. Please like og subscribe. See ya!